mon keng laru keburu lagi andu biasa na pirak ngerdong yuk marilah coba berapa dan luah tandena orang sebek melarat tapaki si masuk ke suarga tak petinya apaan tak apa nganggep le kadang tak lekong mbak saya tak petinya apaan kadang kiai ya apakah muntak apakah ada taknya pak padahal saya oleh genjeran benih saya paling raja genjeran saya ngolok salam benih saya jawab salam urusan nyaut tak nyaut di nama kita nyaut buk orangnya apa tak kudu isaut di tapi raknya pak Dama kak ke pasar le mana longku kopi dulu ya lah gelangkong iya sekecil kopi kak lah gelangkong tapi mun beda ongku kopi nah mun tada aja nyul menganyul mata berkopi ya kita ju ongku repot boleh ambian saya patah beri kopi rono benipah ambu ongku aro perak pe maaf pe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Mulai tahu ke Surabaya karena jauh gelu burung edim masih ma bolong ya mak tilkan til gelu kamus sateja para kiai seabtina banget amal jaki sateja para tokoh masyarakat otamaipun kelebun asareng sateja seapun tu pemerintahan nengiti saing panas abtina banget amal jaki tantretan cakan capanitia seteja malar manter jerih payana katarema ka Gusti Allah sateja senyumpeng sateja simpatisan senyumpeng eson senyumpeng terop senyumpeng banjari senyumpeng bunduan sateja manter katarema de ka Gusti Allah kula tos ngantos gila beda sinanggung kiai nari ya cangkul masa yo tang ngamulan aku mik pada wen sateja malar manter katarema ka Gusti Allah tantretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at sateja kaula ajunan manter sami-sami ingin syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pokol telok korang 10 aneka gaul lamun pas ngalak secem tak beja ngasar hari yang make ahaul mun tak beja ngasar ekolop paki ya jadi benih enten cet sani kemana biar acara raja sen kula tak pada benri berin kula depak kayak itu pokok situng orang lemak gila padu ben ajunan cereng cet abereng gila saking keng cet ampon mundur sani kalak artikel sanau setak la cucek lanjeng pokok pah ancep manter kata rema tantretan sisami mulja orang secet andi tante ce aben ecap swarga nomor setong papel apa jangan buk
wa akamun tetemu ben sapa cek nengi di maro nyapa ngardeng make jauh apa ngangkep afsyus salam cet nomor setong saya debuak ini salah setong tandena orang suarga apa ngangkep parlo ngolok make bejo damale make ngakru wa bera mon keng laru kapuru lagi andu biasa na pira ngardong yuk marelah coba berapa dan ruah tandena orang sebek melarat tapaki si masuk ke surga tak petinya apaan tak apa nganggep le kadang tak lekong bagi saya tak petinya apaan kadang kiai ya apakah muntak apakah ada taknya pak padahal saya oleh genjeran benih saya paling raja genjeran saya ngolok salam benih saya jawab salam biar saya cocok reno nyon sebora kadang beda orang etong goe perasaan ogel polan situaan salipan ben sing ngudeen ari mun tak sing ngudeen nyapa kat situaan ritande sinya pak aja buk Rasulullah re makile tetemu benak kena kini dupar loh Rasulullah sinya pak ada di masjid di badereng tuanya pak ada kan dok cek saking pas pada ben penikah ongku Islam ongku bahle burodi dah jadi mulai semangkin ke ngai mayu cek peraknya pak demale kejelau marilah demale kedejena perak ngaruh kau lah ngocak wah ini matang supir teh dung je ke badai bu dia kau lah ngocak ya pada supir santren ojen ya lah beda tukang sarang nih iya boleh tantretan si sami mulja nomor setong ayu jumnya apaan orang muntak keng cetlek kede dena ben lodeng atin tak kira liburnya apaan kau orang ja kula makai ke sopir makai ke santri aktif kau lang ngocaan mula salib ben orang patoron ka aja aja entep ceperak ngolo ke salam assalamualaikum nga urusan nyaut tak nyaut tina maki tak nyaut buk orangnya patak kudu isaut ding ceperaknya pak demma kak ke pasar le mana longku kopi dulu ya la gelangkong iya sekecil kopi kak la gelangkong tapi mun beda ongku kopi nah mun tade aja nyul menganyul mata berkopi ya kita ju ongku repot boleh ambian saya patah beri kopi rono benipah ambu ongku aro perak pe maaf ngale bu ngale hari saya kakak bete recet kan suruh pabek awal gila ngale kelu nyari kenangan hari montolos keker ngale kia make mak kain ada Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad terus nikah nomor satu mon pon mari ocean mulai pah mari nah nomor setong saya tak biasa nyapa pas pa biasa nyapa saya tak biasa misem tatemu bentan teredan apa biasa mis ken mi sama sampian oleh genjeran tabassumuka ala wajhi akhika fahuwa laka sadaqah ben ken tetemu misem jadi sedekah ada bun kong langkong penapa boleh pas tak kera asalaman cuma kita tak kera asalaman pokok landeknya apa
makita tak ngolok assalamualaikum sabab ring mangken penika mun bedereng ngolok salam takok kadang sebiasa ngolok salam bang mekar Arya terus gitu. Ani kecet pah pada tada si mandi aja ke dia ya. Ulah. Makai apa? Lu marah irsi taki gitu. Laku antara gonjengan. Oh cukup. Tigal mon keng berak meja nah. Cukup. Ampun cukup tiga. Mon lagi ande cet langinum nasape. Sallul laila wan nasu niyam tandena reng orang seyecap swarga ben Allah masana orang lain ngiddet edung aben parlo jaga rekes ka Gusti Allah aben asojud ka Allah matoro abe matoro nak potoh matoro keluarga matoro dunya ben akhirat abe ka Allah are jelas reng swarga dia. Kuk selang ngalangi sampian apa jeng tahajud sapa ya tak bah setan can setan engkau tak rok panapan engkau sih salah aja iya tengkung tak bah lagi nasi langa lagi kau leben ajunan penikah tada reng langalangi apa jang tahajud kecuali cet nafsona kau leben sampian tibe cek wak mun ke gunung ke sabe depak ke tegelen depak ya pera entara ke jeding singala udu padahal kenengan nengitin ketedungan re selangalangi sampian cek apa jang tahajud sapa ada can aba biti bisa bang kenteng kubuk tiaki duma beda orang sila aben melarat abe ring tani ring putu ring tak ngerti kapan napan mae paringi kenceng jaga sebelum sobu duh ada berarti cet pamutus warga ben Allah tak saja buk tak saja orang leburnya apa tak sakakapina orang paringi kelar jaga aja apa jangan tahajudnya cet pada tak pada ben ngak mon pon usaha na bede yakin jaga sejanten gula kok pada ben orang laki sebiasa rokok pahe soro ambu rokok siapa mau cak tak bisa lecek kan liban gula mon beda orang laki se rokok mau cak tak bisa ambu rokok lecek kaula lalake kaula aroko kaula MLD telo bedhe sehari semalam 20 lencer sabedena 20 lencer mun telo bedhe kan sebita keng muncet niat si ambu apa jareng ambu tak butuh usaha aja perak kare nengeneng perak beda saya tak bisa nengeneng pak perak nengeneng ah sealang-lang sampian kang kuyang buah rokok siapa no dia tak ada dia berak keren nengeneng tak bisa makin kula mulai lembok si usaha bukan apa usaha nareng buah rokok dia berak keren nengeneng oke keplecu jareng bedereng ngajulu lah ko ya tina je kala mau na julu sambil kala julu itu no ya tak juli ambu aja kau lah beni tak ada reng ngajulu ria rokok ya keng tak itu no aja ya ada tak rokok aja embian ceng makita dari ngajulu ngutut ke din ganjan nah iya tak tuli ambu rokok pada ben orang asolat ke masjid siapa silang ngalangi sampian asolat ke masjid ada Ser silang ngalangi sampian apa jeng tahajud tengah malam ada silang ngalangi abe cet nafsona abe
Pak cetak Timothy sekali apa yang dah kelu dah kelu marahnya jangan dia kiki wah deki remare urip sambil kok rokokan kira pikir mak yongku ya jadi engkau recet pas tak ngutia sekali apa yang tahajud cetak bek nyoba apa yang tahajud apa dia bener apa maju marah nomor 2 mancer parina kelar cekeh kangkui apa yang tahajud dah saya nomor 3 lekas ya alhamdulillah pokok telok lebat sebolo lah pokok telok lebat seperapat ambu bah kare 5 menit lagi ada bombong tak ada ujian dah cet la doa cet kau la doa ya Allah patada aki ujian muli ya pangeran ada dolos ujian kan tak mulai aja pak saya nomor 3 sebekal magempang kau le benajunan masuk ke swarga pernikahan apa at'imut ta'am palembe pamurah palende palebura sedekah are beri mari nang itu leman lah mari lah tak usah jeng-lejeng jelah lekas ongku pengajian setir ya keng sengak bunya orang asadekah lakuna sedu malam depak kajuna Gusti Allah tak ada panah arah papolan ebir gelu ka orang milan takar bedede buna Gusti Kanjeng Nabi paling bagus sedekah mun sekanan abri sekacer tak tahu lambe ni kesemunan keng samangken ni kekenyataan pon sekanan tukang abri sekacer tukang negu HP nasi moto ngak dia rem sanya bunyan karepu seika sedekah sabungkos remaki ka orang atos berapa milo orang paganjar tak usah lakuput sebut buk mungkin sedekah tak masuk sebekal ngurangi ben mabetal ke sedekah 2 la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha cek paburung sedekah cek pak elang kencerna sedekah na ben lebat cara 2 kembang makna nangak ning nomor setong lako ibut sebut alhamdulillah ya masjid larang tahunku lah kare siapa je jadi kok semin 100 jadi kok lambat iya tidak lako abela mak tojo sal beda tamu kan hari kadang tak ada ringatannya roh bela wak lampu nengi partelon lamate boleh mara le partelon dim maka ya roh nengi tikungan roh aro kok lepak kali jet kok melolo si agente di macam cedek ringi ngak lain nangko can malaikat terus eko sot samping hari negu tip malaikat terus marah jan dibudin kemet dak sekali pak ada apa bol iya lakoi kebentar aja dia bir milan paling bagus sedekah mun bisa ya paling bagus benih tak bagus mun apa muda benih tak bagus keng paling bagus sedekah mun tak muda ki kau orang mun sedekah sunnah mun sedekah wajib tak usah entep orang sedawah contoh zakat petra tak usah tak nitak tak usah taruh gelam pinang dia apa je bukan dia ada ialah kabela petra bini bira ambian si petra orang pada petra KKB mon sejib wajib tak usah topi pajang Jumat jak dus mah todus nom pucuk rengkok todus se tengah le orang Jumatan dejet ko tu tengah le orang mon pada orang Jumat tak tengah le orang benih Jumat roh kok mata teman ngaliban ke masjid ya kak Jumatan cek rengkok cek ke Mekah lek oh dua ya mon beda orang jadi mata cek kubur kini dia aja kubur ke Mekah muncet perkara wajib tak usah entep tak usah ani kasih ke maksud sedekah sunnah nyompong ke masjid nyompong ke madrasah nyompong ke lorong matepak lampu matepak ini matepak itu mungkin dek parlon lah tak usah bir mak le bungkol ikan di Gusti Allah ben kau lelakuna sadu malam ning akhirat
Lah ngerti buk? Sema betalan boleh ke sedekah. Si nomor 2 apa? Nyake nyon bareng nak, nyon bareng. Ingat laki menimbangan. Embean bete saki gerger. Ngutialak ko. Mak masyarakat bendin gula bete sampean. Ya. Mun cedak beri apa beri, mun tak beri tak usah. Nyon bareng nak. Tak ku mun polan pes senengak re berkem. Embean se beri ro kan ke ngasalinan kalampik. Marang akom ya. Kau boleh ke kelebu na? Ya. Mata de, lamun cedak beri, mun cedak beri tak usah. Saboran bu. Saboran apa? Ngak ro lah mare. Siapa takernya ke ka orang? Lah coba takernya ke ro. Lakar po. Abri amun pokeng pah. Dari kamam ya. Dari termista kau lepas. Kamana balai? Dek lawak kau. Dek pak ke pesantren? Dek lawak terus. Kamana geledek? Dek berak dari geledek. Dek pak ke tikungan? Buah. Sebab ki 2000. Pertanyaan lebihan ben KPK. Muncet apa hari ngapa bareng muncet apa hari ngapa canreng konah abise parmisi nggak boleh jadi ko ngabes betes aku apa nomor setong tandana orang segempang suarga nah pabeleh leburnya apa misem ayu mentatu benoreng tina kita tegar ngolok salam sabab kadang sial yo loke salam. Assalamualaikum ya Allah sabar ya. Oh. Ail tengku tak laujan boleh reng. Terakhir ada repah. Mula tak ada pah mulai ongku marina. Ya Allah, muli ya pangeran. Tak apa muli ya kar. Nomor 4 sebekal magempang lakuna sadu malam kakaula ban ajunan kangkui masuk ke suargana Allah tak megeen silaturrahim sekocak megeen silaturrahim rejek ker soker ngiding ker marah-marah nguti nyuncung sesoker si tak nyapari sahabaan mon beda orang mateh ki soker bentretan ki soker ben belen arwatan wajib nyeper ke neraka wajib nyeper ke neraka kelu mana anapa boleh nah sakakapina orang esapora ben Allah kau kan ngakui bahasa wajib roh sakakapina orang esapora ben Allah seben Senin ben Kemis keng beda orang kedua antos mun jadi jelun sapora jadi je makin nyon sapora jadi hatta yastaliha ce benda nyapa saing kena mun mateh dilim kebedaan tak nyapa can ulama 90% nyeper ke neraka tapi kan mun nyeper ni keberak sekecek nyeper ke neraka ni sekecek paling sekecek orang bila nyeper ke neraka belum polo hukubah situng hukubah belum polo tahun belum polo kali belum polo 6.400 tahun saare nengi neraka pagi ka alfi sanatin mimma ta'udun pada ben 1000 tahun bitongan tunya wah 6.400 tahun oh di inabe saiket sebitek petong polo belum polo coko pera urusan dauna gedang jadi ya gedang saya tak nyapa wah urusan tanah telokelan mak berat telokelan make 100 kelan mun pah nyabur ke neraka 6.400 tahun duh mata pokok ben lalakon tulinya apa buk are muncet beda orang apa hentari setia lek kok mulai setianya apa ya lek jadi iya buk mohon pon sampiannya pakai tak nyawa tina nyapa na sampian keterima lah ke Allah manter sepak empat penikah kau leban ajunan kelarangan laku nih nomor setong paleburnya apa jangan to singodaan kesetuaan jangan to santri ke guru sinyapa ka ada singolok salam ka ada kini kasih bekal oleh genjeran lebih raja
Saya nomor 2, ayo je ke sebelum subuh. Ni ke beni kaulang menyora sampian. Kaulang aja ke abad tibi kengi baranying boleh ke sampian. Hari ya, dikit berat tukang bentar ya. Pada menurusan je ke subuh pada malarat. Hari makin tukang tekun mika pada malarat. Mun tak jaga bini tak jaga. Jelas ni kah. Saya nomor 3, cerek. Ayo landi apa jadi pamiloh. Saya lain pamiloh. Saya terakhir cek sokeran. Apa jan buk cek sok. Manter samangken pona pasiti parempekeun katarema deuk ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan teretani sami mulja 35 menit tina. Iya mun lah yang Allah tak apa je asar ben mak ni ben ni ban panega. Saka intoh pong-pong tada ocean ya lah manter iya mun lah orang tahun datang boleh. Cek ngunceng para panimbara. Itu mengak dia kurang tukang sarang ngamun nimbara dia. Saka dinto pana pasti bisa ya toraki kurang langkung nyon suborah. Hadanallah ila subulis salam. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa boleh. Yang jak sedeng remon bantuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Saben cap-cap ocean sepatoron ben ajunan tetia kisak sekuste cek seteja sing angkat tanang kak dintotoman akompol karena ajunan. Saben cap-cap ocean sepatoron ben ajunan manter tetia puk teku laku cek ten kaula seteja sing angkat tanang kak ditolajak kang kui esapora ben ajunan. Saben cap-cap ocean sepatoron ben ajunan manter tetia tampah seteti lantaran beres dek ka penyakit sing angkat tanang. Saben cap-cap ocean sepa keker ben ajunan derita selangi kak dito manter tetia doa ka angkui matekah hajat saben sing angkat tanang. Seteja sing angkat tanang kak dinto Gusti nyono seporah dari seteja natusah. Sakoni katipona apa bisaos amal fokus ben ibadah namo kekaang kepen katerema ada kaajunan ya rabbal alamin. Ni tepe benga sepo se ampon depak dek ka alam barzah. Malar manter seteja tu satu sana isapora ben ajunan. Seteja kakorangan namo ke isampurna aki ben ajunan. Seteja na benga sepo na sing angkat tanang kak dinto se ampon depak dek ka alam barzah. Muka ipalong-polong aben reng-oreng sepada ikani sere ika beles iben kenging rida na ajunan nengi alam barzana ya rabbal alamin. Seteja sing angkat tanang Gusti sekeduan nak potoh muka tetia kia nak potoh se salih ben salihah. Patoro ada ka ajunan jumper ben salamet ben muka icawa kia diri cema tuka ben pentuna ajunan. Seteja sing angkat tanang seketuan karekongan ngemisa ongku dek keajunan dudat semaha belas bani seran muka tuli papangki bencelen keluar ben kademangan ben ajunan. Seteja seketuan takdir cuba muka tuli iyo beka fokus seampon ni takdir fokus muka ipatap-tap ben ipatola sefokus. Fa innaka tamhu ma tasha' wa tuthbitu 'indaka umul kitab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل